Ngayon naman ay kulay kado yung imahe. Ringkat yung siyang-siyang sa katemri buhay na kajalaka niya. Bago ako. Laysok na hai. Kermen ibaciye champion hi bati. Yu ijo ri na pi. Ani chukma. Tanggasur bawadat keren pabi hati ke. Sawara kachkuri. Pidawan surpi mahe hari. Baisam hai. Hakwani में कोई किसनी अंताव को एपी एमना महे मबकाई ngosela epi ngodom bakisawi baslenti ei emna ngokar percaya epi yo emna ngomel asapi epi pamati api mahal mentah dia suatu nyen balepi membantai berisudahi bakalawai jodi Maheh lapang ide na Krishnong lang jari Krishnong hanap ang Krishnong babae at hamri mo. Ukon pansi, ubuan na iyin bado. Kanman ublay lo seyo, ukon na sura. Ublay lo seyo Moses na takon. Yung Joseph na katliyo. Yung David kung unang akwabra. Ublay lo seyo Maheh lapang. Banlang unang yalang tibukra. Katremli boy, kagapor may Maheh kasdang manikmat at syukri. Kadanong kong kasyama. Kajindok, kajingbi, ba't ijimpang magunja, kisno anja. Dahil hangyo ranwakin, hagi jingit reyang makiway kilo bangga. Pagisdang bangat lukang, ikijindok, kijingit di, kijimpang. Maghantam ng kentiyo, iya kupulay kututi, agatem di buhay. Hagabay Maheh ilasen, buntli school di buhay. Maheh lalong nonsing, iya kari buhay college. Hanong po. Lalong nonsing, iya kari buhay dorma. Lalong nonsing, iya kari buhay district sports association. Lalong nonsing, iya kari buhay youth federation. Ilalong nonseng yung kanodan college na undan. Pagkiwain-kiwain yung babon, kulalong nonseng. Ibakapon kam siya ang jero kami. Gawin ka kama ang Maheh, hindi lapang ilalay ka mo. Bantunyo yung district o kuna. Hagsaw tarik o jiliw, kasinam kakunais pa, hinay pa. Kani-kani siya kasinam dyan gajik ka mo. Ikatam rin ha, para ko yan. Di hanir kian ba? Ya hila tapi henry kumlam pina. Magena bilang kian kimalan bo agak timbo. Dei ikam jompi Maheh. Bahakam pini haki baro. Kesur jompi Maheh makan. Habakran cuang nilo. Longkun kaun batut man gagadat lahi si kenroy. Adi hak cica bakat ihati bukta katan ribuan. Hagajin syukri jonga bagi Maheh kat aslam tam kumu personal assistant jongi. Dalam syibun dijilong qualities baita. Kun datang kendiat kali kepor dan kuakan syubi kepor dan penpahau kuni. Kabanin ko, kajing surut kabaida. Kabaar kajing yasa kabaida. Lagat grandan di ikat mo kano. Itrey lagat ka. Isik ang
balada undan babel yo masara kabalai kejimpian kor kepunctuality kesakiru harus service ipoi hame service on time kejimbang ban pulekor idon labalai bri yin jumi odahe kejinglom disiplin kejumi kejingjong tip-top akaryam gabe nyaw bejerustep ila depsu ila ponsor kabangiji o 3 pieces ubakhan banduway habe lekpek igi bakang imjukulat banduway ide ibre badan kejing sumo ya kibalik bahang hagaway gabe akabor shilije impunyana yung cha salam kam kaki iwe ikon kuntang ako siyang bampun ikon joy again ikon nila yung bankran but ay kran ni itay ko kapag siya dyan ang tiyak ikon niya yung cha sa kubleshi kata again kamasin ko kata kakajis mo Maheh ulang babang berkulai ke Bible ketim ke jodoh ulang menyetu kenal basta katong eg jikran lo bibli bikin maulud ide TCM dan kenal yana mission kan itu iyo away kejetu kenal Maheh ikran kadai Jaka ulang bawa balada bibli batwa batwa kin sababi kabar keseruan kebakrau kebelakran kebagi babon kima angkalan ikran Jaka kesuki kebetili lane the empty chair bagi wei kue keseruan kebakrau kebagi lakran ila berkenyang beriu habai ikran haga program harusnya arjat kabwe Bangalore Faith Institution sispak santong tam ikna hasigi yang kejadian kejadian ilang wai betul nampak udah ngejin berkat makan kata lawai ulang beliau berkat ban gerum mana ban demi nam ya law ayen hangitum wai na kita ringkat kiwai kiri rembak kibasiti kibai Maheh ila gerum yaki hangi ni dalam iba merah bonski UMLA dalam konstituensi Nimah manjerlot buat sendiri. Maheh lapang di beliau pada pantayu. Dekat kini jauh. Kini Maheh lapang yaitu kanainya. Balada impoyin hanya kor keberbo. Imyo jaban bah. Nak kata tahu dewi beliau ugobian kor. Beliau ugasanya kau beliau. Beliau balik di kampa Maheh lapang. Kekambang kejumpai lesai Maheh kejin betul. Manong UMLA hadut hasil. Manong kabinet minister bonsin. Manong deputy chief minister. Manong leader of opposition. But sanksi pun menteri hamba kejalan kita. Maheh lalu ontang setiap leader. Hendai buat ke national level. Itu bagi itu. Naga bentar kecil ribuan ini lagu sisa yang mengelam bakal ini bakal. Dan bikin Shuh bakal pau ikan bakal jodoh baru itu. Netang kejing mau iya mau kurang. Batang kejing pertama yang berkurang. Kemudian Shuh Maheh di lapang. Kemudian Shuh kecil ribuan. Bagai jelah baru kurang. Ngilang kelatsu iti Maheh. Beliau lahir di kerta kebejaran. Hadut kendai beliau tulis. Orang tidak kuat berpenyataan langgan ini. Hakan itu pertanyaan. Beliau berkumpul berhenti. Ya kerta kecil hujung. Ayah ini menaik beliau kadu iti Maheh. Ringkat begini senang juga temri baik pakai celaka dia. Bapak. Lesok Maheh kerana dibaca champion ini berarti
Yo ijuri napi Ani cikuman Tanggasur Bawadat kertupabi Hati ke Sawara kacukuri Hidawan surpi Maheh hari Baisam hai Hakwani away kisni Ang tao ko epi Mana Maheh ang mabaklay Ang masaya epi Ang madam makisaw Masnenti hai Mana ang makarpucha epi Yo mana ang malay asap epi Panmaki api Maheh Mentate suatu nyen balepi Menggamantoi berisudahi Bakalawai jodi Hadu Syuabangan syuh Iduai yang kesan Kerpang yakinya Apa dia kejadian teman jompinya Kublay ayat di kamay pakwad Kung ayat di kejingtinan Nak kejingtan sa kuwa Kublay sibun Kapila ayat kejingtan sa niya Bila ayat kejingtan sa kuya Nidway yuki bahag balot Nidway yuki di banda Dari Yun, Ikon ba balot orang Ipersakulim at marang orang hiyingsa. Walay Maheh inggan Shuh kami hinamkanat hiyingsa. At ay magkaching na dahil kanakten pagkunjupit. Last but not the least, we take comfort in the promise of the scripture. For we know that Maheh now hears the word of our Lord. Well done, good and faithful servant. You have been faithful over a few things. I'll make you ruler over many things. Enter into the joy of your Lord. Rest in eternal peace, beloved Maheh. Your light and your lesson will forever guide people and Jaka. Kuleshibun, Jaka. Thank you and Jai. God bless.